I will say for some may you are Daasebre Osei Bonsu. The dot here I because so as Mampong. Like my first TV, few nina baby pimede. And home and semini and home we are everywhere channels to the so baswana check home. Baswana was subscribe no I hit notification or send update exclusive nina at the 2 months on Sabe to me. I can say preparations are El Coso. Send Mampong and face any city ha Mampong and fear Santi Mampong and fear Santi Mampong Kunim Edmasa TV in Chantro Secasi eba near a bit to mouse on con at the amount of some year Mampong and fear near for sending to tear and be a sequel and fear. You are Daasebre Osei Bonsu a Santi Mampong. Cinema say preparations no ECTA. Your mamma Nana Jakuma Diffie out of me no soon phone in the bono. You are Daasebre Osei Bonsu phone as I said. I hear effect ye papa Yura upon modern did you must see. I fear Cassia is one Obama Moon seen from cry. Moon seen from Yura Daasebre Osei Bonsu. Okwa na hon kaibo ene ne doti ye hun seminana Edumasa TV aba che se de ebremo o ye channels mesrew efri tina ekode ampaya ebedwa o Mampong kromu ase ye he ni akwa yu chakra aba kasa ne ba abusia for Edumasa TV aba be pima che say ho update ni exclusive na ide bre unya ne ba bia mesrew emfa wo channel ne nkoto ba bia nkofɛ ne ba bia o he na Edumasa TV so se ne mo amani tua no o se no ni tua no yewura ho do odo a Asante Mampong fo pese mo kire no obra wo kwa kura mo pese da kura akɔ no ebe ba saati se ne mo tua no fi se I fear CC cost of Kama Edumasa TV and so about accreditation in a massive accreditation to more Facebook Edumasa online, more TikTok Edumasa TV, over YouTube Edumasa TV, Mr. Subscribe the following for updates. You were a year ha and I be young. The Shah saying me admire a china number a conform come their share and munyam. Me admire a china number a conform come their share and munyam. I me adma Monday as a santimura na me kese 24 say to ba be piemu ha aba be hwe ni nuani achi na o ma amano we abesi boy you just that one you know see ba you know me start ba I should bound friends, girlfriend. No, thanks to There's a the Silver Stool Palace. Ajakuma Diffie. In Funi and a ball, na Yura, Daasebre Osei Bonsu, Tosumi, PSC, Breto PSC, Daasebre Osei Bonsu. Our Tosumi in Funi and a boys. Welcome to Mampong Silver Stool. Yura, Nahim Fee Precope, and ha and Otana, Edi, Sam. So on your social media and so on. And the videos about Bontin in a ha and Otana, a beaver tightener, a dear semna, monitor Mamponghene. Mr. Uba Live Nuswa. Facebook, also one bunny ditch on the way and the moon. Also, one by hand and the
What's my right inside? My Facebook cover. If you have the abandoned, you will be over. It will be a bit. I don't feel. The only kind of piano, my friend, I'm not seeing me inside. I didn't want to. Over to our friend, how would our friend? My friend, I was happy. I think I'm going to drop on your friend or the This way, the bed man. Condom, no one, Nabaka. She quite the chicken of the over. The channel of the over at the family. Some coming to so Casai Baba to be the first shower soon be or phone of the first shower soon. Let's see. So Casai Baba. Mentality. You pop and give me one for intimate charge. Afisa bono. Apa? Apa ini? Charge phone. Charge my phone. Charge my phone. Okay, well, we need them to go back. We need to charge my phone. Normal way now. Hello. Can you finish this? How was it? Right, feel. So, first of all, I'm here to Cable in the empire, I said no more rain. Opo power bank now. You there, man. In fact, I really see Saturday. You know, the 12 audience was over 8 years. A boss was a hombre. Come on, sir. Because Ron is still be progress from the play with that. Yeah. So chill. It's so easy. Some of them are here. I'm not quite good. Once you could ni me se no abai ahempo ya se bisa me be sure. Enti me kan jo se ma o re wo. no me do puno ahemfo na ahemfo betana sa me do puno mo
Okay, you come on. But I'm not having to be on 24 man. I'm not going I for send a moment to Piano, you were at Daasebre Osei Bonsu Tosmina, Santi Mamponghene, Santina, say, or 2 4 new on the share chili, 2 4 3 or Santimempe, or the Nechi Eja, you were at Daasebre Osei Bonsu, and the dot here before so, and me out of my China, Chinechi for Pim Monday. I want to hear, and I'm on Nubusu. I'm on show at Masa TV. Say I'm on to and Masa TV. I can't hear. I catch them. Say, "Beba have a study live and clear." I have a swim show for. Say I'm on to and I'm on for about the power online. There's a live update every hour at Masa TV. So we go Facebook at Masa online, TikTok at Masa TV, YouTube at Masa TV. Just preparation towards breakthrough PSC Daasebre Osei Bonsu. Tosumienu ne dot ye ebekoso asante Mampong ho live update na de bre over channel we say so ntimisira wo baso a na wagina so kan hu say ahankwa na benya live update no je ene ye hyase ne mo akwa wie Masa TV hyase na ne mo akwa wie unya ne ba bia je say Masa TV so ntimisira mesira tamuchuku say bibiba na wa hu ye pe na da tumo comment section one TV na da tumo comment section ye bibi na tia wa na say ye bibi na hawa comment section no no a kire wa adwen o ho no Masa TV o kai bede nananom etie aba se be so masanteman ti yesra mo ba so amon subscribe na mo share live no ma fofo so sa enkebi mo share live no ma fofo so sa enkebi Masa TV aba se be so now, Miss Watson, how can I put on that? Just say I'm on to an breakthrough PSC Daasebre Osei Bonsu Tosumenu na himfie when the videos are na social media circulate a de na twatwo bra Mampong timamufo na say won a wote Mampong ye say omompa msi ya naba minse mo de batuja anche ene ewura ekura ene ne dot ye won totoye ene Masa TV ya ba che say ye de e ba be som ya hwefo ene ye tifo ntimisira wo ba live ne so a mesira subscribe ne share live no we ye home proprietary kakra bi ene de mamo ene ya ne ba be du Mampong krodua mu a che say update
any exclusive ni na reba abeso Asante man ene Ghana man mesrew opa Asante ho nsem nyina eno ane Edumasa TV Asante abakwase Asante bibia Edumasa TV uko Facebook Edumasa online YouTube Edumasa TV TikTok Edumasa TV mesrew subscribe ne follow ye tina ene ye dwumadi nyina asma ka to se nyame adoma tina numre akonfo ebekom yaba no me adoma tina no pass ne ha esitie Mampong produa no mu ho popoye ho bejabeja nyina ebebre wo e channel we say so ntime sew wo do answer so time chiku na wo hit notification bell no so wo turn it on wo turn notification bell no on send update ni nyina de tuma onso nsa betumi akabi I'm going to tell you, I don't know. Benjamin Boateng say I'm from Menchia. Good. God bless you. Yes, Benjamin. Makacho said Masa TV na benya update ni na concerning Yewura Daasebre Osei Bonsu ne dot here because no YouTube. Benjamin. And I benya no. Thanks for commenting, Benjamin Boateng. No say I'm from Menchia. Good. God bless you. God bless you too, Benjamin. And na dey home prepare kakra bi, ti ho kakra bi. Makacho say nende ti ho kakra bi na dia mamo. Nyame adoma china numre akonfo ba be grow dia asewura nmunyam china numre akonfo ba be grow dia asewura nmunyam se ne wani tu a wo hwe ne preparation towards Yewura Daasebre Osei Bonsu bretu PSC ni dot here e be koso Asante Mampong ne de ho update ni exclusive ni nyina e bre wa Edumasa TV so mesrew de wo hwe nyina ye preparations nyame adoma china na dwumadi na ankasa e sha ase Yewura kura akọ ni nyina nyame adoma china e na e sha ase china numre akonfo ba be kom then na ye Bible pemu ase na ye sani Asante Mampong kuro no musiti na de ho nsem kakra bi ebre wa Edumasa TV so mesrew enye se yi yo na na de bre ho kakra bi ye beturu ye no sani ha city enso ye test ye machine no ye de ho nsem kakra bi se de bre wa numre nya me adoma china no pa kokko bon pe na ye hye dwumadi na ase ye de kwa akosi numre akonfo koma numre de ase Yewura nmunyam akonfo be kom nya me adoma china numre de ase Yewura nmunyam uhu sa konfo komda uhu senchani bia da ya me adoma china Yewura bretuo PSC Daasebre Osei Bonsu tosumienu the dot here so be hu bia me adoma china Edumasa TV aba say the exclusive any update ni nyina ebe so mo panempoto form ase a Edumasa TV so na abenya no kwaku this way Osei watching you from Atlanta good job guys dey me for the bretuo PSC I see you etinya me adoma china de emfo afidie ne nkoto channel bia so enkohwe UTV enkohwe GBC enkohwe GTV enkohwe ba bia o fa phone na no ayete notification bell no e de ato Edumasa TV so send start ya na say I notify wo say Yewura bretuo PSC Daasebre Osei Bonsu ne dot ye send ye ho nsem city no Edumasa TV fa e da so sabre Asante Mampong Yewura na himfie kese a wa Asante Mampong na himfie otena se dia asem send ya mu ni videos e circulate no e na otena e dia asem Edumasa TV aba a chese ye de update ni exclusive ni na eba be so mo mesrew tamichuku bibia be koso wa bia e be bre wo channel no so Edumasa TV kan be de no adi so na no 8 am part of marketing of okay. I for send am dinga ka chere me say Edumasa TV ya be pie hu e wa Asante Mampong achese Yewura bretuo PSC Daasebre Osei Bonsu a otosumienu dot ye abekoso nyame adoma china pimanda Asante nyina Yewura nyame kese 24 say 22
eba be pii mo ase abehwe ni eni achi kwa Edumasa TV eni dey update ni exclusive ni nyina bro nti wo dey also yan say hit notification bell no so na subscribe to channel no subscribe because here papa the own nyina your preparations towards ewura Daasebre Osei Bonsu the dot here because so asante Mampong asante nyina se ewura asante wura 2482 eniwa o de asante eja Daasebre Osei Bonsu na obebisa say die ntini e fa na wisi nyina eja ebepe eho asem ne eja besom mo nti wo de say time chuku just take and say sania asante Mampong esi preparations a ekosunya say na asante Mampong esi tie ye dwumadie sonkon e de ahye wura nunyam ye hwe say na kura akọ a okọ no ekura ho no okoduru ho no transfer ka say memba omo asante Mampong ahye menunyam na himfie eni aba bepiem himfie tu ba so amese comment on no de wonti ase question bibia hu onni mu asem apese ka ho asem kakra e kire wono de tumo comment section hono ma e be yiwa no ne apepani a onim de onim abakosem na aka me ho asem kakra atre e be bisa se tie ti ne fere ewura se awisie nyina eja e be pepani a onim de no aka ho asem kakra kire ha e na dot ye ni nyina e be koso se na ndika ka kire chase e wa ahimfie ni inside a ahimfie hono se ne ma e be koso ewo hono no yetwa ni nyina e de kire wo e platform bi so mesra wo mo Facebook Edumasa online TikTok Edumasa TV YouTube Edumasa TV mesra wo nyame adoma e kina dwumadie no e hyase asante Mampong ampaya ebedwa ye di dwumadie sonkon e de ahye yewura enonyam e kura wo ko nyina ye di dwumadie sonkon e de ahye no enonyam mesra wo de also answer support abeti bia support ye nyina se wo betame chuku no wa share live mesra share live nyame adoma e kina mesra biga kan se e kina numre akonfo be kom de ahye yewura enonyam nyame adoma e da to so ebe bie yewura emu no so ama jamfo ne adofo akwa hebi ebe bie yewura mu no so ama jamfo ne adofo akwa hebi eda to so Sunday so se be bi na Monday ene nyame kese asante wura 2482 eba be pie mu ho hasi a chese oba na abeche ni nyanya o hele ni achi kwa na ofi ho ma akopete bi yewura akwa denti ameka ukura ne se ohene bi wu ayen kase yakopɛ ne kura bre jeso ohene no ekwa ukura tina ameka se ye ewura ekwa ukura no nti Saturday ni yasem. Size. Is it return to me, man? What they want? na hotels ka kwa ma Kenya obi akani bi bana o friends and also me sticker to them. This device is like 195. More live. Abusia assembly said the Jumadi no Elcono and our Gano Edumasa TV, Bombardin and subscribe YouTube and a Facebook. And then the other baby had the more money to cover by a money and a mamma Union baby. I say Edumasa TV.
nti uba so a no ata paper notification bell no subscribe dwumadi no ahya ma yeni anam so anya bi ahwe nti semre ogusu a ewa ahomboa mu ewura Daasebre Osei Bonsu wetu piesie ebisi ahene asantema yeni fa hene sede muhunu no titi wo bika titi wo akire ampa yewura wabedi ade mfirihia adununsia 26 good years na say yaba bedri ha ne de wawani tua and the 34th occupant of the silver stool amani Mampong silver stool no yana na Mamponghene taso aduasa and 9 semre befu gusuwa de hye egu akwama egusuwa ye edi atwen wochina twedi Mampong kwa me ya domo a ye de akokora ebeba fitiem ewo amani Mampong silver stool na yaba ba de akokora na 7 aduasa memenda so ya tenase na ya no makokora cheese kasa basiara so ya sa tenase ne juada na de otika we ni brawe ni kuwie ne wakon something emergency something mabonebo me che na se tu kotoko hene wono ofri tete na wodoma nkoma ne konfa no twetwe di Mampong che ni sikadwa a wakwasa ba biem na juada ene woni aban mu mpanifo amanyofo ankorankoro wona wa monone Mampong adehia abo ahweti kodi pa won krofo amaso nyina nyame ya doma juada yi kase no de twakora no juada no wona kotoko hene ba betena se na wono a de sika fufuo ego ne nifa hene asantema nifa hene ene achi na anadwo da suo mu mpanifo ne abusua ne jase hene ne wona keka ho akwa peno kra pre ye na jakuma difie Mamponghene yema yakọ ọbatan ya nensi no esini so atie wono ana semre ade ato na nie omenkoda no wono anko beba sade anyom no eka no nti wa beba dwumaje isu bia ha ya dwumasa TV o YouTube dwumasa online so ewo Facebook and dwumasa TV so ewo TikTok ubedu Mampong produce mi hanom a abefo aha nyina black anasa ade na wose hye no aka de wose odi wura produce na wose yetuntum anasa wose kokko nti oba be du Mampong produce mi ha no wa hye no nso se tuntum ana kokko na 7 period as ebe waka de na wa hofade no se bi empanifo nso so abra dede yo ai ye no nyina empanifo abra se dwumadi no nyina ne ye kan nyina ne se oba ha de ne die obuo emra ne hyehyeye anananum de agu akwa mu no na wadi so saa ede amaye edumsa TV ewo Facebook YouTube and TikTok all the social media handles be mu edumasa media ni nyina ewo ho yedumadi aye di nyina ye bo nananum hu dawuro ayie se wo ye ayie wo ya ye fro dwumadi a wudi bia a wo ye no 7 period wo pese do call abefo ntintaso ne besrew no aton sa Fred Masa TV ni aba ne ya baba be kwa wo mu anti bia ye ana semle unhu ade asana so ma mempeda me camera kakra empanifo gusu a ede niema egu akwa ma yesiesie bia ya nyame ya adum a wo kene be wa pata na ye na Daasebre Osei Bonsu 7 period asa wana beba be jamfo be radefo abusua adehye eba betena no ene egusu a yesiesie no sanse onye ne paketo a medika ka kire se Mampong yewura Daasebre Osei Bonsu sebi yewura Santenhene na niku ne ho pa enti sebi ade ato Santenhene ene na Santenhene na makona du ya dom tosom yensa yana na jakuma difie Mamponghene ade ato nani sebi penifo na kan masem se ade ato nani ne ono ana yi momienko ne meboa no wonyi no ono anko beba no aba beboa sebi ubepi mu Mampong produce mu a afefo sede wo hwe no memfiri dwumadie no so nko akina akokọ de kan no afa wo phone na akọ YouTube no Daasebre TV ai na waba no aba be subscribe power notification bell no ade bi na esa adoman no ai wo so a emeba na do nsa akwa adoman no so e de amaye se de be ya de betumu bia wo na abaye kane okandifu a wonsa ebe ka na wanya bi ahwe enti semre nyame ya adoma bia ya wo hu nyina wo kina a police fo ne a mambofo nyina baba be gyina wo semre amani Stool Palace ekwan na ekọ honom no a ye fre honom Daasebre Osei Bonsu me fa ne se road no street a ya to ne di Daasebre Osei Bonsu no the second no honom utra se the filling station shell filling station ka kra bia aha kani dwadada no honom kani dwadada no honom enam panifo ebebo apata na watena se na wanom ye papa echisikasa eti mumra nyemegya na na jakuma difie ono anka se empediasa obeye enti sembe
Masa TV mfiri dwumadie ne so nko amane ne amamre ne fie ne kon ne nantine ne natifo nyina ye haya na abenya no sanse ye nim se ye bu adwuma na nananom nso mu tie ye enti wohwa wobehu se kanidwa dada na ye bubu ye no be shelf filling station de Daasebre Osei Bonsu street hona hono na mpelifo siesie ye de kuta ya ye ne kama se de be ya se ye be pe akokora ne ahye na nimonyam sanse Watiasie no bibi to obi ani a woba na se aduru no so dia na wo se ye ye de hye no animonyam ati se me se de make at se da no se wo mu afidie no ada Daasebre ti okay amama afidie no ada ye Masa TV se de be ya nyankopon ye yadom twedi ampon bie kwa mu a wo kyena ye baba be piem wo ha bie mu a de tofom bia wo ye kanjifo na wonsa aka ati se me dia ya me de wo dri die sia ba bia me de waduri eya bia ya yesiesie ye de abo mfidi akase caterpillar ne de keka ho mfidi adi ya adwuma nyina ye de bi ama be pie mu ewo eye shelf filling station nche wo pe ene ye de abo agugu ho no fefe se de be ya dwumadie ni be koso IFF enti semre yewra Daasebre Osei Bonsu na doti ye na sebi aka bia ye na ye duru ho no no enti yesre na nanom wona wa chichiri se ebre ne duru honom a omomla meboa sanse Mamponghene ene ye maame nana ajakuma difie na sebi ade atonani nti ye mompaye na yesre nkwatenten emfama ye nana ajakuma difie sanse oba tan de sebi wanka wasa wo basi wo no ekoba ne se ya na areho na sebi akwadane esu nti yesre na nanom se eduru honom a omomra emeboa ye nana ejakuma dufie ne nana Asantehema ne Asantehene otumfo se dufu Asantehene otoso edunsia Mamponghene a otoso ediasa enan ene da fomo eti momra na mombeja no no a enko beba ye ba sire mo subscribe no boy pa o subscribe to media no so boy amani ampa Stool Palace ena uhu no amani ampa Stool Palace na no wani gusu a o hwe no asiesie mrantie no so obi adwuma na anadwi papa sanse e de akokra bebe fitie mu nyame ya domo a hena na Saturday e pemenda no so ya tena se te Masa TV crew no enyina ya ba be pima me nya be ma for the number na afei so ye head ya enye se be mpre bia san bi keke na so enu ti na Masa TV ya ba be pimu ha no e di nti na we si wo e be pemu nchiremu ne de ama wo nti se de be ya wo be TV na nkoye se mini wo na mo kan wo nti na maka cho se wo hete power notification bell no so a na wo aboa se de be ya wo kyena ibi to foma ye ni ma de kro na nso panifo se ye ba ye be hu ena ye kyekere boa de nti ena dan yi si honom de nti ne ya tomu de nti kura na akofena eda ano de ne da ho de ne si honom ye be pemu nkyiremu nyina de ama wo Masa TV amane ye wuyi wa fidie ne fi ya wunya ne ba bia bia mu bia ne obenya abotira kyerɛkyerɛ wo sɛ nti ya baba be bo afiefi mum na ye ne wo abetwetwe nkomo nti enya ye papa no bi wa hanom ye mompre ye papa no bi na ye ne wo mo etwetwe nkomo empani fo madaro ma mesa madaje kakra aha ye Masa TV madaro ma ewiase tie mu okyena ye de akokra be ba fitie mu mu amwo Mampong krodie mu sen na ho atenka ne sitie madaro ma yes yeah ho I na ba enti wo wa ba krum ese se won sempani for se enche tuntum ne bia wa de wani hu se bia ohene pon kese bi se da fom na se bi enche tuntum famra no bi ko ya so brachie na obusa amra no so a wo ye wo de ne yemfanye Medical say any what the mia because medical from what the care from that me wo adwuma na ese and yes memra ha enti afade na no se yemfa no ma me ho sa enti obi wo hon mo ho no abepi so oba yi a enya afade wo no oba de beba ha enti ubisa nipa ni enti a o share sa tare o be kire ni ti a e mo she wi na be kire de o de ba so ba ti ana se sa edida sa na tie yenu abema ba kono no yesi enhye tuntum no so a kire de enti a onu no nhye tuntum nyina anti Masa TV edi ka kire ye pa ebe hu nti na kyekere boa edan mani wo ho pa me di ka hye kyena ye beba wura me be wura makɔhwe de wo na so wo hu de da ho bi
enti jebre na subscribe dwumadi ni YouTube Adumasa TV, Facebook Adumasa online, TikTok so Adumasa TV igusuwa yesi amani ampon silver Stool Palace igusuwa ye wo amusisi mu ye de atwen yura akokra si de beba tie mu na ono nso so yaba abededa no na ya pre na tikra pra sanse yura Daasebre Osei so no a enka obeba semble mrante ni igusuwa awosisi hanom ye bo mpata hodo ene igusuwa ye bo se de be ya hokwa beba awia no yenyina ye ni tua ye wonsu toblem de nanso awia no kasa ye bo a wonamu anu adwene nyina ye tuntum enti ne senti ena ene umu se yesiesie sabia ye ya enya simpuma ye na nanom nso so abasobode ni nyina ye na adwira he very ma was send de wa ya de onu na ye chairman of the funeral committee oda no wana ye chairman watima ye siesie ni ye papa wa kese mrantie no so ebe ye ni ye na obia se bi brediasa ankofa kwati kwa mitu anko ebe asra fonso me ba e mi duru Mampong station wona yefo Adumasa TV ye bepie mu wa ye paviti mu ahobambo no so e wo soro nti wa wo ba bia ye wo se bia Mampong de bia ba ife uti na asra fo no so ye wona fa mu de papa se de be ye china obi mfa kuntuna sen kodi bone na me ya mfa hye odesen ayi enti Adumasa TV ewo eye YouTube, Facebook Adumasa online, TikTok so eye Adumasa TV eduana de hye bedi ako ene na me ne mo twetwe nkomo yi yekosoa na yasomo kosoa na yasomo koso na fu wani hwe se de be ya ochina no bibia to foma obeye okandifo a sebi unsa ebedi kan aka nti Adumasa TV medical culture say ye wo ofose kokobeni ye headquarters na mankwa kodom ai two for brempom emani nti yaba be piem wo ha ne de na se enye asem kuma nti semre ye bompa ye se nyame ya tom ye de akokra ba fitiemu a na nanom nyina beba amanhene abrempon adikuro medical culture se Santehene wono na akọ sampempem age nsase pempem abone bo wono nso so ane okokira hene wono na akọ atwa de su akwaje nsase papa wadaro mamenya no ahwehwe nkomo sima ba ko pe wadaro mamesro na afọ Adumasa TV yenye papa ba ko ha no se didi ka kire wono wadaro ma yewura Daasebre Osei Bonsu kwakura enne ne wochina ebia de akokra beba fitiem mahu so wase tuntum atenka ne sesi etesen ni abreko ni abriampa no man pa no olu man pa no me bra na guide no no bra na guide ne se yewura de ne champa se wo de wo na odi na chi ba bi be ko bia ayefo yewura Daasebre Osei Bonsu ni bodyguard ene ne menya na ne twetwe nkomo no na yesi yewura Mampong program ye nhye tuntum wo a wo garden na se de wo de mmara ne amane ne amamre ebe ye adwuma ekina obi fom ekose fita de bakuro me ya wo se na be ni pakro ye be yer no mo ba yiri ni pakro ye be yer no ye mistake obe mistake asi obi mistake penese ekina de ni bra papa ye brada se de body gas de wo ka no wose ekina wo a be hye fita e de aba obi su nimo e bia obi ye hoho onte ne wo ba wo hoho ai se wo se kuro no red no black wo kuro e wo kuro nim na zawefo ba bia wo hwe ye firi bia wo se wo hye no so se ekina o ba krodua ye sante Mampong a wakade wafade no e wo se koye tuntum anase kokko se de be ya wonfa se bi baabi wonfa ebem mamedifo sanse ya hye se tuntum no kokko ne de se de yewura Daasebre ne bodyguard wo ka no ya hye se tuntum no kokko ne de e kina wo fum hye fufuo kura be se me ye wo e ya ka to ye no be ye ye no be ye se de o ka no wo tomra na kina wo ntomra no kina wo ntomra no kina ene ebe hu ni nyina enti yebeda wase yewura bacho wudi ni sei Adrobianka dem yebeda wase Adrobianka dem wo adru afatena okrom se de Adrobianka dem e kan no se nyina mutie ya ese Adrobia enka dem enti wochina twedi ampokwa me ya dom ebia wiem antom so titi wiem a china nwumre akokra beba fitiam yede ne beto no so bia se de be ya yebe peno krabire adwada akotokɔhene na mu eba behwe no eni achi edi atwa 20 udu program mu a tuntum ana akokɔ na sabi ti said ye yeso mo na Adumasa TV
Ye da mu nyina mase ye da mu nyina mase woni gina so hwe dwuma die nyina ye da mase papa ye da mu nyina mase mo amu gina ha mo hwe dwuma die no Nyankopɔn enhyira mu sɛde na ye kopɛ ye papa ba akɔ na ye ne no nkɔtwetwe nkɔmɔ sɛde be ya wono nso so de wonim fa yewura Daasebre Osei Bonsu Obi ka kyerɛ sɛ yewura Daasebre Osei Bonsu na himfie ni amani ampo Stool Palace sɛ wa wonim ya se na himfie ni sitie ti bia ya na me de wonam nyina ya bia ya himfie n'anim a ye de eba enti ha ɛna me fan sa himfie ni be wura mu a ahyase ni fan se bro ni be ka na entrance ahimfie ni kwan ano eni enti ahimfie ni wa wura mu da wontum ma ha da bia no amani ampo Stool Palace no inside one say and sitie nkane ane yenso so ni nyina sanse na nanom e de amane ne amamre so be kokokwam enti okire nyame ya adom a ekire wia wadi susekete ene wadi tuam yese wo nsasim wa ye ni nyawo nanso wo nsasim du kora bi wa ye dijawo obeba pa beba na so ayema enti jebre pa notification we no hit so se de be ya etomu a wo so onsa ebetumi aka yewura Daasebre Osei Bonsu bretu piesie bretufo na de atɔ wonani asanteman na de atɔ wonani umra yemeja na penifo se de ade atɔ na nye ono ana eyi se nye ono ana eyi dia ene ye mra ne nyina ye meboa na ye kura dot yi sanse ye nya biem ye dot yi a menyi ni se ye sai dot yi mpreni eyi kese eno de eno no ewo kotoko hene wo ene wo de 7 periods asanteman ye ne dia ne nsam ena ewo enti ye besere Adumasa TV ahwefo nyina se ya ba be piem wo ha no Mampong eye eda adwuwada ene twato ede ma ye papa yi e watiasfo asase so se ye ne be kwa akura na ye wura ekoduru akura amane akwakɔbɔ no nso so no ɔkɔ wakɔka wo de akɔka kyena nam sampa abra woda wo behwe nanim se wo do asantema do yi wura kotokɔ hene